Díagrit agus fáilte go dtí an rang Gaeilge inniu. Inniu, baimid ag fécint alt faoi mo Theaghlach. Cearc leor, tá buacail an seo, agus scríobh an buacail seo alt faoi na Theaghlach. Alt sin, I suppose a piece, okay, like a piece of writing. Okay, so here we have alta hain. Alt is also a paragraph, okay? So we have alta hain, alta do, 3 cahar cuig. So here's our plan, the plan that this guy made. So his plan was alta ver hain, ma anam, ma ish, agus cahan a rugu me. My name, my age, and when I was born. Alta do, ma Theaghlach. Alta 3, cur sias féin agus ma hiblini. Description of myself and my siblings. Alta 3, cur sias ma hismhori. Description of my parents. Alta cuig, cunas a réitiimid le céile. How well do we get on? Okay, so an task over hain, lay a seo. Okay, lay a seo. So what we'll do is lay he misha a, lay he tosa a. Okay, so I will read it, you will read it. Okay, so there'll be enough time and pauses between each one. Okay, so you need to do this out loud. Okay, os ord. Hi is misha whang. Is as balia áha clia me. Táim beagnach cera bliana déag de ish. Rugu me an Theaghlach is fiche de bhí an bheitheh. Tá cuagar I mo Theaghlach. Me féin, mo bháthair, mo athair, mo grithar, mór agus mo grifúr óg. Tá trúr uncalaí agus séisir antíní a gom. Tá go leor colcahracha a gom. I have many cousins. Tá grúig ghear chomh agus tá súile donna a gom. Tá grúig ghear chomh mo grithar freisin agus tá súile glasa aige. Tá grúig ada guálach chomh mo grifúr agus tá súile cnóghona eici. Tá an bhirt acu cabhrach canasta agus cliste. Tá grúig lia ma athair agus tá súile donna aige. Note that earth urhi is used for grúig and agum agut aige ike is used for súile, as we have covered in the last class. So be cuaramach le sin. Tá sé foiiniúil agus féinach. Tá grúig ada ma bháthair. Tá sí fial agus granmhar. Réitiimid go hanawa le chéile. So iver a cuig, we get on very well together. Okay, go hintach. So sin tasca hain dénta anawa mahu. Now, tasca do. Fiche ceist. Okay? Fiche ceist. So, na ceistena seo, scríobh na ceistena agus na freagarí I do chóp leabhar. Okay? Cad is anam dit, cad as dit. So look back here. Doesn't he say cad as dit? Is as balia áha clia me. Okay, on what? Cain ish tu. Cahan rugu tu. Okay, so you might need to fake the note the the data breha. Rugu me on. Cad the dirt whang dirt che rugu me an Theaghlach is fiche de bhí an bheitheh. Okay, so scríbhas Jack the gáta bhreithe.
Cén dá grúige atá ort, cén dá súile atá a gut. Okay, agus a gum. Cén sort duine tú. Okay, cad a dúirt whaing, dúirt sé, is duine... cad a dúirt sé? No, ní dúirt sé. Ach dúirt sé... Yeah, okay, mar hampla is duine sportú mé. No, is duine ceolver mé. Cé bhéad atá a Theaghlach. Anamnig de Theaghlach. Okay, so cad is anam de wam, cad is anam de yad, cad is anam de grithar de grifur. Okay, so mar hampla, James is anam do mo grithar. Moira is anam do mo grifur. Okay, ifir de cén ish é de Theaghlach. Okay, cén ish atá de grithar de grifur, de wami de yadi. An bhfuil siblíní agat. Siblíní, drithar nó drifur. Déan chuirsíos de hiblíní. Okay, so cén ish, cén dá grúige. Déan chuirsíos de hismothirí. Oh, an tá branar. Ifir a 3 day agus ifir a 4 day, tá siad mar an ggéine, they're the same, so just do one or the other. Ifir a 5 day, an bhfuil col cathracha agat. Tá col cathracha a gum, níl col cathracha a gum. Cad is bíad a col cathracha, cousins. Ifir a 6 day, an bhfuil antín agat. Cad is anam de. Mar hampla, tá antín a gum. Sinead is anam de. An bhfuil uncle agat. Níl uncle a gum. Okay. Cén sort duine é de uncle. Is duine granmhar é ma uncle, mar hampla. Ifir a 9 day, an bhfuil peata agat. Tá peata a gum? No, níl peata a gum. An réitíonn tú go maith le dó Theaghlach. Okay, tá branar tá focal Theaghlach in asnamh. The word is missing. So an réitíonn tú go maith. Cad a dúirt whaing? Réitíimid go hanahá le chéile. We get on very well together. Or you could say réitíim go maith le mo Theaghlach. Okay, so sin task a hain agus task a dó. Anahá. Slán go fóill.